le mali e mai Matangi taurua Tanoa he masani Mo se tia suva Tolewa ke uoko O whakaola ua He luma ki ngādi Asi o tole kua Pano e manatu Ua whakadua Ta whesi oi mai Ea oe harapuna Asami peni fie fia Kosi e te koula Anesia opa Opu kei tala puka Liti o sasana Ai ongo o pia Tampai e pouri Ako no kasauhina Tua o e tapitonga One fetuia Kieva e sono Mata one sima Kai mele i kuatanga Sino i ate kita Sio tolei puni Ia moe pakina Mui mui o kuloto Taho poe makina Anu kualopa Moe veili siliva Koe laulo taha Taulanga pakehelu Antahiti ei taku Koe sosai ete Koe hau hau tope Tuku koe mau pele E te hekasi a mai Ako no matangi lele Kane ongo ia Ua whakatau ele Ai o whaoku Tapu ke toe mo vete Ie olive oku Tatu malele Kano kato elele Oku ongo kekeke Fola ike nusi pepa Kala o kaua iti Whakalata e kula Kiwa e ne ngana iki Koe whane whaanga Koe whiwa iki Se isa o toloto Fie laka e taimi Ka kuoli tauna Au whaalomi Kei lala Koa ini se nisi E te kinaisi Kata mai oku whini Sai te si tonga Si ueli pasifiki Malo lei pea malo ai tau au ki he awhakawa whakoini. Kuatu e whamalo ki he motolo tope mo mea mai ki he polo kalama koini o e wakai whaka politikare pea mo profesa inoke fotu huakau. Pea o whakamafola atu e polo kalama koini mi heli tio e o tua motonga ko hoku tofi a me i sene Australia. Ko e aho tolu taha whakeni a whakaosini o a kosi. Pea e a whakawhawhai ni sene e kwaike whukuvela, pea ku la a hea honi.
Sai ki mua ke ma kamata o ku o fie tuku heni ha watapu ki he tamatui ke te pōwono ko e hau o tonga. Ke tahini kuini na nasipau tuku aho mo e whare o ha mo e ofo. Watapu atu ki he kau no pere mo e kau matapure hona kotoa. Pea mo ki mo tolu kotoa pe o mo mea mai ki he polo kalama kai ata ki ati ki mau ke whakahoko atu ai polo kalamani. Pea ko talitali lele fo koe heni profesa wakau koe whakawhainga maaria i mai ho taimi ke whakahoko hai talatala noa koe ni ke tuunga whakapolitikare o kui ai a tau ki whonua i ngai aha koe ni pea malo e lele i profesa. Malo le viami pea malo mo ngā u me hena no whakahoko e tau polo kalama. Mo tau ngā ue. Ka koe mea mahalo te takamata me ai na o. Na o tohi i atu e ki artikolo ave ki he matangtonga viami. Koe. Ku hingoa pe koe toka alupe o mataki ai. Ka koe no ka veinga koe halafononga koe ke he pure whakatikato. Mari. He kono inga wai ko haa, ko mea koni ko hoko i tonga he aho ni. Ka pau he kai ke tau tokanga, te tau wiku tau tolu ke he pure ko ia. Koe. Te tau wiku tau tolu ko uri ngā pe ko kulahi o mai he historia e ngā he whakatātā ke. Ka koe fo i riu ka wā foki na whainga ke whai mei loto Koe. Mei he loto wharea rea, pia koe huunga ia ai whakotuu koe ke toko taha fitu ai kau whafofonga kakai. Ka toko hiva ai kau nōpere. Ke mawahe me he fo i pot tatau koe na nofai ho tau wharea rea. Koe. Ihe, ngā we koe whahinga awha koe o teke koe ia, o ku ui koe riu kawa mei loto ai mea. Pea ku tō mai pei loto ai e tau ngā ue whakapolitikare i he taimi lahi. Aia koe he nai amanaki whoki ia e pure toko taha fitu i wharea rea. Ai foi whakotū ko ia. Ai foi whakotū ko ia. Koe amanaki ia koe ne pure pe toko taha fitu. Kai te lava he kau nōpere e ia whaha mea. Pai alure vai whakawhekiki ia ke wharea rea mo tui. Mo e whataha toko ni mo tui. Alure whawhekiki ka ki ai. Ka kuo atu whoke toko taha fitu ia o taktaha o atu ia mo ene whakakaukau. Pea ku haa ko uhinga ne haa e palopare ma koe aburia. He nai kai ke hu e toko taha fitu ia. Ke whiri o kunau watu o kunau whakakaukau taha. O hange koe amanaki. Kai o atu e toko taha fitu ia. O tau ataina whaahinga ia ke sio ke whakakaukau. Ka koe palopare ma uluakina uluaki haa me ai wiriami. Koe kai ke tala he tangata koe da ne malanga i te mokalati ai uhinga o kune malanga o ene whakaukau. Ene whakaukau mooni. O ku wheinga pe ia ke hange o ki pae taha atu pe kakai o ki teke atu pe ke nau whakahoko mea ko ia. Ko tō ke here wā ulawa o ku hoko ai pa koe ulaki asia e tō ke he ai. He koe mea kongu ne whakaukau ina kai ke ilo ke hatoko lahi ia. O ia pe ia. Na e nofo i mui mo a se nita koe ke riua hatu i kotonga. Koe fo i a se nita ne kai tala e ke kakai. Kai malanga i umea ke tau kawa temo kalati mo e hafo o malanga. Kai ke ulua ki he ne malanga i hala, ka koe loi, lahe loi. Pea koe mea ia mo vete ato o tafitu.
He ka pau na e hua toko tāwhitua ku ilo hataha. Ki he te whtoi mea. O koe ke ilo pakai mea hoko. Koi. Kana kai ke utu iau ku ilo hataha ki ai. Mola. Ka koe tau sivi atu koe mea koe kamata koe whainga taa ia koe ai tala noa te mokalati. He koe mea ku whie mau ko te mokalati. Koe mea ku whie mau koe pure whakati tato. Koi. Ke whetongi o tu i kotonga. Ka koe wharea rea, koe ulaki fo i eria na ne whai koe ke pure i aki. Koi. Hosi koe apa hoko atu pure anga ki ai. Pea koe whotu koe fo i whounga. Koe ne pure peha pure anga o wharea rea. Koe ne to'o peha pure anga mi wharea rea. O kune pure i e pure anga whakataha mo wharea rea. Koi. Pea koe mau mawhai pe taha to ume ta whaki. Koe tu ui pe whatato koni. Koi. O fo i ngā ue. Ka koutonga ke ko whaari pehe ko tala noa vriami. Koe whounga na ngā ue ake hitla koe shamane. Pe moi kominiusi. Koe foi whounga pe ni na ngā koe foi riu ka wana whai mei loto. Koi. Koe foi whounga ua koe o atu riu kava mei tua koe riu kava koe mei tua bahino pe ia na alua France ko whefua. Lucia mo whefua. Ka koe ngahi riu kawa ko ia, ko hono o la o na ia e whakatatau ia, ki he atamai e kakai ke na uhanga whakamaa o popi whonuahe o ai riu kawa. Koi. Koi. Ko hona ke he ia. Ka koe fui mea no hoko i tonga, pia koe hoko pe koe mea ko ho haaki ai. He utoi koviange mea hoko e ahoni. O toe whakapoto ange, moolo poto ange kakai koe ni i hono whainga e kakai koe ke ika. E ka pau te ke sio ke social media, koe ne iai peha ki i mea whainga maarie unau to o mai. Pea kou whamatapu ka nau mea rewa o whai. Hokai pure anga he whangaki i moki i mea ke hange ko mo where ngā ue. Ke ase ato no. Pea nau lau rewa ke kakai. Ka nau tuu rewa pe koe kakai. Uto la hea ngā au ea ke kakai koe ni i he taimi ki mua. Koe kurea mako toko tolu o kurea. Kakai. Ki kurupu e toko fiha. Ulau pe koe kakai. Pea ku alu rewa e tau tala noa tau tolo huu ka koe ku mea ko ho haaki ai. Koe halanga e nia, koe halafononga nia e viriami ki he pure whakatitato. Koe nauhanga ve teke whonua, sai. Pea ka pau rewa te nau maa mawhai hene mo vete koia. Koe mea rewa te nau koe mau koe mawhai, pa te nau wheinga rewa ke whakamaa opo whonua. Pea koe taimi re vai a kuhu mai pure whakatitato. Koe pure wawe taha pe koe te whamaa opo whonua. Pea oku kono palopare mawi oku whakahu mai a whakahoko. Pea oku wifo ia. Ke mau mawhai. Pea nofo ai pe ia ai o kai ke toi whia mawahe mea. Pea oku lawe ai e ngahi whonua koto ape. E ngahi whonua lahi. Ka koe mea ni ko hoko, ka koe ku hoha a. Koe mea koe ka pahe kai ke tokanga ho tau kakai. Ke nau sio, ke nau mau luta sio, ko tau iwi ho tau pure anga sio, ke tau ngā ue. Ke tau whenga ke whakakau ko langa hake. He koe whakailonga lahe kakai e koe ni koe mea kotoa peke veteki. Mo vete. O koe ke nau langa na toha ngā ue. Mo vete pe. Ka ua pe ku nau mai mawhai. O ka pau e mui e kakai ka nau tolo. Ka ko hoha ke ai pila ka koe e viriami koe uhinga ia e kuhanga ko tohi atikolo ave ke matangtonga. Ko ki whatokanga pe ko tau kakai ke nau toi sio lere. O koe ke hata hai e kakai koe ni e puri ki a tau tolo. E nau mea na e whai he taimi na nau pure angai. Hala. Tau o silo lere tau tokia.
Koe haha mea uhinga lahi, te nau toi o mai ai o fieo o pureanga. O kosi ilo e whonua katoa, ai mea na nau whai he taim na nau pureanga. Koe. Koe whai Ka koe whio i mea lele ko i. tānoa ki ai e viriami koe uhinga. Na e alu e whahinga ririu whakapolitikare koe nina e toko si pena iaha taha e nai ilo ke uhinga totonu viviria toko taha koe ni ke pea koe. Na kai ke ilo taha ki ai. Na e nofo peia me i mui moia. Pea koe ni taimi koe na e maua koe mawhai o nau pure anga o toki asi mai rewa ai mea ko whakaukau. Koe. Tala noa ke tu i whakalangi lang ko uhinga kai pure pare mia e whonua. Koe. Fungahi mea ke ai a wharea rea pa koe stepu koe na tau mei hoko ki ai. Ka pau na e nofo he mea koe ia. Koe whau e ngahi lao ke pure whai te riha pe a kabineti a whonua. A pare mia e whonua. Ai ko noa e taha koe fu tiki tato au pito pe. Iyo kone o si ia, pa kone lava pe foi mea koe a koe mpore ei koe tu i ke ta whaki u pai koha mea ei au whaingata. Ka whaingata he koe tu u koe e kau tau i tō ngā he malu i koe e tau military ki ono malu i koe o tu i na te kei ke ne ilo pe fe. Koe. Wosi ai mangai ke kau polisi. Koe. Ka koe soti ana e whaingata. Pea koe me e ka koe tefto i palopare mawiri ami kai ilo hata haia ke mea na ne whakaukau i. Koe. O ku nofo koe mei mui. Koe uhi ngai a tō ke he e kau whafofonga ka kai. He ka pau nai ilo na tala ia ke he kau whafofonga. Tō lahi, e kai ke nau fie popo na tokia. Koe. Ka koe a kai e mea o whaingata ai pe hange o apulu. Ai mea koe riri u whapolitikare, tōng koe whalelei whapolitikare. Koe ke usa ia he ai koe riri u whapolitikare. He koe mea koe na tau mua ke ai koe whakalelei whapolitikare. Tau whaunga. Kai alu ia o alu ia tā mai ke riri u. Riri u e tau system. Koe riri u whaunga. Koe tupu koe me tō ke koe aviriami o ku tae maa uai e tau ngai whapolitikare. Pea, ka alu pena tūla ia e kau whafofonga ka kai e toko tawhitu. Ke nau o mai mo nau kehe o hū ki wharea. Moe nau tefto i whakaukau pea nau tō. Ai au koe he kai ke lava o ai nau tō luia ke nau o mai o ngā ue ka hafo i whakaukau peta. Kai ulu aki ka pau ko i whakaukau ko ia o whaka i misi mai a kia mea kehe. Ka nofo mai mea kehe me. Koe. Pea koe mea nau hoha ki ai wiriam. Pea koe uhingai e ko tohi atu kia pesfonua o tuku ate artikolo koe ni. E koe uhinga ke tau tokanga tau kakai he koe mea ka pau te nau toi ave whainga maari ke kakai koe ni. Koe mea te tau iku ki ai koe pureanga whati tato. Koe. Ihe. Pea ku tau osi hau hala whanong ko ia pam tau ilo hono kovi. Pea koe ofa pehe kai ke tau toi pāki ai. He koe viri pe. Ai kakai a koe niki ai. Koe. Professor, o kou tui whoki koe whiri e tau ni, koe whiri mahu inga taha ia e historia o tau ki i whonua, ke tau wharea rea. Iha ngahi uhinga kehe pe, pea tau te whito ke mea koe na ku ke whakamatala mai ki ai. Pea o ku alu pe ni ai ofi ki he whiri wharea rea, wau toi pe mai na tolu e taimini ki November. Pea moe toi longoa ange ai kakai. Pea whakataha pea moe ngahi kulupu whakapolitikare. O whakatau te whito pe ni ki he kulupu ko ia
e ua pe tolu ai patoa i he taimini o kuna o si fotu mai. Ka tak pe te ure hanga tonu at pe. Ki he mea ngai mea ko ia. Pe aku kau ia ha mea ko fu o ko fu tokanga au pito ki hai na o vare ange ku tau to ko nau to e to mai ki loto hange ko lau ko e tau to ki ha uia ki he whainga toka te rini ko ia mo whainga pure anga ko ia whakatiki tato rai foke kakai ia i tonga o kai ke mahino ia ka nau tolo e uhinga whakatiki tato e ko haha ko ai whainga pure anga ko ia he rai tau kai ke nau fu ko lai tau kai ke nau fu mahino ki ngai mea nai hoko i he maamani pe ko ki tauhanga o ko me ko tau tokanga ko ki ai o ko sio e ngai ahoni professor ki me ko ni ko e palo parema ko ni o ku teke malohi mai ai hange ko he me ko ni ki tama ko ni ko afi mo unga o kune i drugs ko ni kune teke me ko ni fai ngai tuku ki ko ni ki tau pulin se si pe mo fare o ha mo ofo pe ko fehui ko ha ho fakau ke uhinga o mea koni o kai ke tui ko ki tama koni o kunehanga o teke o kune capable enough ke nehanga o fakau i mea koni ko fu mea koni e sua ko ki ai ko fu mea ni o fakau i e to lahi me o kai lahi o nau tu me mui ko ha anga o fakau ki hanga mea koni hoko i to mea uroki viria mi ka pa te tano pe to ke mea koni hoko ko huinga ene lahi ana ko atu ko e ka we for politikare o to ka wai we nga fa politikare na wanga popo i mea ko tala no e ko o ku fai he to taha ko ni o kui kai ke uilo po ha ko me o ku tu ia ka kai ki ai kui kai ko ha wa wi o rea ke ataki pe he o ku ke roto la ke tala ha mo oni ko me ke ho feinga au ke rea mo me ko mo oni ha me ko mo oni e na ia o ku alu ato ko ke fra ba wanga pe te ki alu ko ki ai pe fra hoko ai ko ngai ko ia ai ngā aue ko ia. Ka pau te tau si o pe ki he mahu inga koe ke he pui tua toko taha koe ni o ku lahi au pito ngahi mea ke whakawhehu i ai. I he mea ko ia he ku mahalo o talo ene hao ana o tala koe ngā aue tau i whai toko na tapu te ke sivi toto a ngā taha ia. O pehea muri ko ho mo meniti peho alu au koe ngā whainga ngā aue pehe. Ko urua ki pa ku mo ame me ko loye i he pe ku o sfa matala mai he kakai o na wanga he nga au mo rehab o kakai ko ni fai to kona tapu pena na nga au e ka fai to kona tapu ko na ulunga te fito na to ko loye ana ku mahalo fa matala mai ki ai to ta he rehab i prison e ko anusila ko hingano ko fefine ko ia tano mai ki ai te fto ulanga kai ko ni ya ko na ulanga na to lu ya ku fehu ia au pito diami ko ulaki me ape ia ke tau sio ki ai ko au ia ku kehe ku sio aku ke nga au ko ni ko e fahinga hia ko ku ne fai ko hia ia ku ui ke kau whai toko na tapu he mamani o whai toko na tapu ko snitches pa i he mamani ko ia vriami o ku tau te mate ia i he pa ku hure ma me ia e ku whakau o ku tuku ke he pe ka kia whakamo o ni ia moe ha e ngai mea ko e mau me taha kua mate, moe hāfua ku kai ka tae tene seriously.
a whahinga whamatala pehe. Ka ku totonu pe ke tukuanga ke alu ki whamauanga, ke spela I mai whamauanga e mea koi. Ka toksio re, wa ke kakai. Ka koko tuia Williami. O ku osi ilo he tō tae ko ni utu ene mo ue whatunga whatu tāmaki apita. He kua o tō kutui kua ue ai ngā ue whai toko na tapu I tonga ke tāmate I hata. Pea koe mea ia koe ngā ue koe ni koe harewa mea e hao whakia. Tēne hao whakia. Koe toho aki e tō kanga e whonua kotoa. Ki ai. Koe hae whaunga mauaki. E mauaki hao tāla kau whai toko na tapu. Ika. Koe ui ngā peke ke tuhu ki o lunga. Alu ke hou e ki kau no pere. Hae whae tu I. Kono uhinga ke toho aki he ko kumi mo ui au. O koe ke ilo pe koe kakai e koe ni o si ilo pe e ia me a iki ai. Ka koe kakai pe en he kai ke nau lava e ke hapaanga me ai. E talato mea ke totongi ha. Pai ke tāria ulahi alu e whamu he kai ke tāria e piroreu ke si aluange o toange hapaanga ke totongi aki o tau te aha ko whaamiri. Ai ngā hei mea pehe. Ka nau mana trapai ke tau mana tu me. Na o si hanga e tupouni maia o ave akirisi ke whatonton whakalao. Ngā lore vai e tau tol. Ai mea koia. Kau te eki o mai whakaiki ka te au ka kou kumbau. Na e talange ke whakatokanga pe. Pe au o ten totongi e mo ua. Kakai ke tālai ke kakai. Ai mea koia. Ka koe mea pehe pe ni hoko ka piloreu. Pe koe halanga totonu pe nia. Alu ki whare hopo o whatonton. Pea spela I marewa whakamau e tuunga ko uke iai. Ka kutotonu pe ia ka koe whahinga whakamatalea koe ni e viami. O kuhange koe toi whakawhehui. Ke toi whakaia nge ka kai kou tui ki ai. Ke tuunga whewheho na watamai. I he osi e nau ilo mea. Ko ni o tamai he whiwhini nungu sila. Ko ni si oana ke toko tako ni. O kei trucks pe. Hono fōtunga, hono mata mo mea. Nau tau kei nau tohe sio he ngā ue he mea. Ka kungari lahi viriami koe. Oho atu koe e kau ngai whakapolitika reo. O pou wa I o tau toi loa ai. Mea koe ni. Ka nā totonu ke pehea o pehei. Ka koe oho mai koe e kau whakapolitika re. O ku whainga rewa ai ta whaake taha ia. Ke whai mo whakatontonu he wawe taha. Ki mua he whiri. Koe mea whoki taha e professor. He whakaukau atu koe ni ki ai. Koe hia koe tarisone. Koe tahaya hia mamafa au pita mara koe hia maolunga tahaya he kovi o ngai hia I hatoe hia te tau whakaukau ki ai. Pea aia ko te hanga lava ki, pe ko te palani ke te hanga o lava ki hoto pure anga pe ko hoto tui. Koe kusiatu koe ke mea koe ni nai hoko ki mua. Ai ni I he taimi koe I ho tutu ho tau whonua o nuku alofa. Koe kakai katoa koe ia, koe kusiatu koe ki ai, koe tarisone ai hia koe ia. Koe hia whika urake o tonu ke tautea I aki ai kakai koe ni. He ukai ko haki mea, toki mea ni, ku hoko I ha whonua, ai whahinga ploti koe ni mo hono whenga I inside te kakai ke nau ita ki he authority, ki he lao, be mo pure anga, be mo tui. Tau te whito ke. He koe mea tata he whakatoanga, I koe mea pēni, nai hoko koe ki mua, o kutoe tukumai, koe ngafo ku ofi ai whiri. Koe haa o whakaukau ke he tarisone. O ku whaingo fuarewa ke he pure anga he whakaukau, ke nau hanga o
fai mea whakalao ki he kakai koe ni. Pea mo ngahi nusi pepa, mo ngahi media, o kunau involve I hono carry e ngahi talanoa. O tau ilo pea ai freedom of the press. Ka I he taimi koe o kunau ngau e halai a ki ai o nau e nau whahinga ethics koe, mo nau whahinga, he koe mea ko toa pe, o pepe mo ngahi nusi pepa, mo mea, koe mea, e nau ngahi lao. Ka he taimi koe o kunau kolosia e foi laine koe o e tarisone, koe fuhia mamafa au pito. O whakalao lewa pure angai e ke ne hanga o to e nau laiseni, o e ngahi media koe ni. Pea ave kalas koe ni ki brisone. O kai whai hano hopo I pe tuuni ngai mea. Koe ngahi mea ia o kou sio ki ai, o kai ke totonu ke nau toi hao e kakai koe ni, meha toi whahinga mea. O hange koe whonga na nau whai, o hoko ai hono tutu o tau whonua. E toa te taiminga te koe Professor. Riami. Ko temo kalati ia koe. Koe tala noa e taha ki ai koe pure e lao. Koe. E pure pa e lao. Pea ko pau ke matua teu e kakai e koe o ngā ue. Whakalao. Ke nā lawa hapai ai whi mau ai temo kalati. O hange pea koe mea koe ni hoko I tonga. O tau whehuia po ka mea koe ke awea tamako e tarisone. O se ne rea nane koe ne pore e foi ulo tupo nima. Koe. Ka mea kei lue holo ai. Koe ha mea kei lue holo ai. Koe. Ka koe mea Koe tarisone ia. Io, ka koe tupu ia. Koe hae ai ilo whakalao o ai ke tau hanga hapai a ko tau whonua. Ai pure ai lao. Koe. Koe foi ulak fie mau ia. Ko pau ke alu e tau whakaukau ke lao. Ke alu ki hatu unga tene lava toka ngā e whonua. O kui kai koe mea koe whakaore ore i atu e whakasiosio kehe mei he. Koe ka pahau pēa tama politiki a fu mālohi. Kua nge ku whakawai ngā e alai ki ai mo e haa whahinga mea koe ia. Koe o kwai rewa ke pehe ai te mokalati. Koe. Ko pau ke matu aki, māsila o pite lao. Ko mea kong tau ho haa tau tolu ki ai. Ko ai koa ke māsila kau whai ongo. Ko mea na tau koe press, freedom of the press. Ko e mea na tau ho haa ki ai. Koe. Kai ke tau tokanga tau tolu ke māsila ta whaaki koe o fufie mau. I mau. Pea kuau pe ke a honi o tau kei whehu ia pe koe haa mea koe, hange o koe ke ha nifo i tau lao. Mo tau ko o koe o si ai pe lao ia. Koe. O si ai pe lao. Tau whe mau i tau tolu ia. Ke nifo i tau kau ngau e whakalao. Koe ne mau i lao e whonua Koe. O koe ai hono nunu. Pea ko tau fuo loa e tau whawai ngā i mai ta whaaki ko ia. Kai o mai o teke ai mea kongpe. Ke tau ataina whai ongo mo e haa. O kai ka tau ataina whai ongo ia. O kui kai koe mea, koe pe koe pouturi ke te mokalati io. He kai ke lau koe fupou koe ka tuko fupou e taha. He kai te ke mau ia koe lao. He kai te ke wheo vori pe koe ia ke whai te riha mau lao. Pea osi kai pa ke kai ke sio, koe ke kai ke ngā uere rei ai waa koe, pea whai kai hahoha. Koe. Pea alu le vai ke tuunga whakata mai, o tau kau ngai whakalao. Ako. Mo ngai whehu i pehe. Koe. Koe mea koe ke tau tokanga, ka pau tau tā noa te mokalati. Ko pau ke tau tala noa lao he taimita tau. Koe. He ikai te te mokalati koe pe kai ngā ue ho lao. He koe kaha te mokalati pehe ia. Koe mea whakeni e whako sio ki ai he ulahi hono o hake social media ai tau ataina koe ai press i he temo kalati. O kai ke nau i loi o tau ataina o kia i lao ke uan a mau i lao ko ia. O whakarea hala ia koe tau ai ko whakapipi ke tau ataina. Ai freedom wa. O koe kia mea pehe ia. Koe. Ko ho
tau ataina ke kerea i he loto a o lao. O e lao. Ko uhinga ia. O kai ko tau ataina o ke pla noa ia ko mo uta pete ke lava ta faefa ka tau tai. Ke alo kai lai. O kai ke pehe ia. Pe o kulahi koe vaa koni koe presi o kulahi au pita na mau i mamani he ahon. Pe o kuia e ngai fonua una fenge puke lao ka alu pe taimi mono keina he ngai mea ke au ke whakapolitikare. Ka koe ngā vai koe ni ko fuoloa e ne talu e tau tānoa te mokalati. Mo e tau hanga mo ulaloa e tau lao mo i kake mahino mai hanga au e whakalao e kakai ni. Lava pe e ngā wehe kuia e lao ai. Pe a wea e ngai mea e au tau kei whihui. Pe koe hea uhinga kau ke ala lao ki ai. Koe o se ange ai futo. Ma koe atenseniare nai toko osi. Anu koe lao no. Pe tala mai ia kusaipe ia koe ke ala lao no ke. Ke mawhai e tui. Mo se o gua mea behe. Ke to'o e mawhai e tui ke ne whiri ke ne kauhe ngā we e whaehinga e ria koe ni. Pe auskapa tala mai e koe ke uesia no mawhai ai. E aluatu ai atenseniare ka ku iai e ku whehu ia ke tau tokanga ki he kakai o tau wako i ke ngāo i whakalao. Ke manatu i ke whapapau o ku sai au pito. Pea ngāo e tau lao. He kai ke tau tānoa te mokalati he pa tau mau lao he te whakoe. Pe kai ke lava ai kakai e tau tolu mo vaa e lao mo o hapai a fie mao e whonua. Koe whai mea whokia ngoni lahi au pito e professor, koe whai mea whokia ke tau sio kia e kakai whonua koni ko Amerika. Koe whakatātā pēu kai ko hatā eni ke whonua. Koe whonua te mo kalati whoke Amerika. Koe tāhai ha palo pare malahi o kulolo tonga hoko i Amerika i ngai a koe ni. Tau sio ke nau whiri koe e nau Palestini. Pea nau whiri, pea nau tutu he whahai te mo kalati e whonua o tala be o sai pe ke o tutu e whonua. Koe no ko nau wini ai whiri whai. Koe tuunga he taimini nau palo parema au pito. Pe ilo pe he mātanga o e kakai tonga o nau whanonga mai ke ta polokalama mi Amerika. E nau palo parema lahi o kulolo tonga hoko i he whainga temo kalati. Koe temo kalati whaki, tau ilo kotoa pepa koe system lelei taha pea i ha whainga pureanga. Ke whakalele ake ha pureanga. Ka kui kai ko ha system hao ai. O kulelei, ka kui kai ke hao. O kulahi mohono ngahi palo parema. Pai kai ke tau mai pe ki tau toluia ai sistema Amerika o whakakofu ake a tonga. Kai ke tau o silo pe tai, mini se kulahi ki ka kai tai, mini ku nau mahino ka nau tolu ai whongo ya. Kua pau ke tau o mai me alelei koe me temo kalati, o tānaki mai o to obe. Koe mea whokeni e tahani, koe ngata pe freedom of the press. Ka koe palo pale me whokeni e taha o teke malohi he temo kalati, a mea koe ni koe human rights. I he tuku koe a tonga pe mo human rights, whe paki lahi au pito ia. E ko inga he ko tonga e, koe whonua kalistiane a tonga, o tau tui wha kalistiane ki tau tō. Tau tui ki he otua ko si sukalaisi. Pe whe paki e mo tui, he ku tāla e ke tatau ke mari pe tangata ia mo tangata. Ko human rights, koe to tonu ia koe e tangata. Pe mari pe whewhine mo whewhine. Pe whakasoa toma mo hafua. Tapu pe mo mātangani. Koe ātunga ia mo koe nunu o e pau tau ilo pe ai ngai mea koe o ko ai ke tatau e whewhine mo tangata. Ai ke tau tatau mo tau tui mo tau. I kai o whakala kalasi. Ka te tua te taimi ka te koe e noki hoke umahe au whakaukau ki ai ngai mea koe. Malo. Koe palapare mako hoko he te mokalati he taimi ni iam. O kui kai ke nau sipela i mai. Koe mea koe mawhai.
Koe mea koe mawhai, o tau Koe. maawa whakapoitika. O whakotū niu hono natula. O Koe. pau kea toko tahe he kai olu. Koe. Pea koe tala noa koe ni koe ki he pehe koe equality. O kui e ngahi tala noa e koe ia he mala e whakaakoko kau levelers. Koe. Ko tala noa pe ia ke ngai oku aonga au pito ngahi mea ia oku lahi ke equality. Ka koe uhinga tono equality ia e viriami. Koe lao pe taha oku ne o mai equality ka koe moa. Koe. Koe taha mea ia. Koe umea ke he. Ke he atamai, ke he iwi. Ke koe fu uni fotu utunga ke he. Koe. Pea ka pau rewa hei kai ke mālohi e tau ngā u e whakalao. I ho tau whonua. He kai ke mao equality. Aini ko whai kai viviri ko pehe ko demokalati te no mai equality. He kai ke o mai demokalati equality. Koe. Ko o mai ko demokalati ko hono ata pe koe. Ko pure ai lao. Tene o mai equality. Koe. Ka pau ke tā noa demokalati ko ke ka ua lao. Whahela ia. Koe. O kai ke aha equality ia. Koe whai mea whak... Koe mea koe ni pe aku toi pehe pe mo human right. Koe. Ko to tonu whakanatula, o koe to tonu whakanatula au, koe. Tau os whai e tau tolu. Koe. O tau os hanga pe tau tolu ngā we e fo i mea ai ta tau ai to tonu. Oku i kai ke te whasio le leia ki ai. Ka koe fo i mea ente tātu riami. Ko to tonu, a right. Nai kai ke tufai e tonga. Koe. Kono ke hea mo Amerika mo ngai whonua ke. Nai kai ke tufai tau tole right. Nā ke ngā we e koe ho totonu. Koe. Nai kai ke tau pe ko a kaka maka holo pepe o atu a fu totonu ria. He nai toki asi mai he taimi kona e pure a. Lahi e kai haa. Pe ko e ngatu ke kau kai haa pe ko hai mea unau kai haa. Tamai mea fulahi e ne mea ana. Au totonu e ke ki vahe mahi kua totonu ke walo kai haa sen mea ke vahe maka tea. O sio ke whakatutama ke tau ave hala mea koia. Koe ave hala i o demokalati. Peka pau te tau au tau tua nofo he totonu. Ko totonu e ato ngana e ngā wei. Nā ke ngā wei e ko whamiri. Ho kolo. Ho vahe. Pea toki tui maha taha ki hao rea. Pea toki alawa ke rea ha mea. He koe tai mini e koe mea e kou tau longoa ai. Ko mai kakai au pe, o vare pe ia ko ri ange fu totonu ia o hiri hono ulu. Pea toki hau ia kai la noa ia. Ke ngai mea noa ia. Ka koe ulaki mea ke tau sio ke ai e viriami koe ke ia koe oku totonu ke tau tokanga ai mo oni ho lau. Ke tau tokanga ke human right hono whakahoko koe kai whonua mo no whakahoko whamaman lahi. Pe tau whiri e mea koe te tau lava o apply ki ho tau. O whakahoko i ho tau whonua. Ka o te tau whiri maha ngai mea o whakahoko. Pe o sean ko ia. Pe aku lahenga ne mo weu hene tokoni ke tau fie maari e mo tau merino. Koe. Koe te mokalati. Eo ko te mokalati ia. Ka aku hau. Ka ku o mai fukia heka mai he lao. Pea pau ke kia lao pia tonga pa unau mai rota mai ue lao whakawaha pure angai kia. Wa lao a UN ko ape koe hai. Iyo sai ke ia. Lao UN. Ka koe ke uhinga whakawaha pure angai ia ke ai mai ka te au. Ke ai mai ko whonua. Ai a ke uwhonua koe. Koe uhinga whakawaha pure angai. Ka koe ko ai e ke tutu uni mai ki ho pure anga ke whahoko e la. Koe ke pehe ia. Ka ngawona tō ngā ue ke ngai whōtunga ke he oe mea ko convention koe hāfua koe hāfua. O whai aki ka ku. Ka koe kore at pea ke tau ua ki whenga i mua e la ho tau whonua ke lava. Mao. Pea iai hano nifo ke ala ke taimi o mau iai.
Ka o te tau whakawaiwainga, alu whakawaiwainga pe tau mo e lao, pe tau tala noa te mo kalati, pe a osiko ia pa tau amanaki, e mau he whonua haola me iai. E koe mea koe e oko ia. E pakai kai ki ngā ue. E maalohi ang e loi ia. Koe mea ia o maalohi e loi, koe kai ki ngā ue ho lao. Koe ngā kono nānu ngā ia. Ka ku ngā ue lao, koe lao, une tokoni ke ai o totonu, koe mo oni, koe ha o tauki. He kai, ke ngā ue lao. Te ke loi pe ko ia me kamata ke ne osi ka kai pe ke whanga ue ki ai. Pe koe whai mea o popo ia o he alu koe ni koe he hange koe ki tama koe ni wafe mei mo unga. Whai mo alu e ke whakamau. Ke talma e whakamau ku ke loi. Kai toki tui ke ai kakai. O ku te ai mo mea tahawiri ame umakape hake Australia. Ko tala noa koa ai Price Waterhouse, Aniki he family Waterhouse. A Bill Waterhouse, koe. Koe ulua kiwiri ami. Koe tama koe ni, koe mea koe hoko koe wāwhaka family. Koe tama e koe ni o te ke ia ki tua, ta whalala anga o pito me family, te ke i tua. Pea ku hangeha ne whai ana mea koe ni o sauni. Ko sauni mea ko ki maheni pe au pe mo Louis Waterhouse mo konsela whakalangi, mo whailoaki mo tangata eiki ko ni hene kei mo ui. Pea o kui kai ke aha mea ia, ko te ilo pita nau pisnisi ko e lo wahosi. Ka koe mea koe ke talatu viami. O hange ka te au haongo tau te hina. A afe mei mo unga mo e tama koe ni. Koe sipinga tatau. Koe na ulua ki whaka mo o di, ko osi mate. Ai toko taha koe ia. Pea koe ai peke tu, paku osi, o kai ke ngata hede mate, ka kune to'o mai ngahi mea o ku hoko i tonga, o hange o ku to'o mai e ne tamai o whaka pipiki ki he ngāwe koe ana koe konsela tonga. Pea kamata ke hange o kune hoka mai ai eria o pehe na aue ake si ana tonga ke ne ngahi whaihia. Koe mea koe ia riam ko totaha koe ni. O sfatao ngā e whamau anga. O kui kai tui hatahai e kei koe. Koe rea koe e mea na tau pe rea e whakamau koe ni mo rea koe whakamau koe ke aisake eke. Pea o kui kai ke toi tokanga hatahai ki ai. Ki fo i whakamatala koe ia. Neongo whekau aki mo e tā mate ka kuhanga hau ia o mai o whakahuhu mai ngahi mea ke whakakau wai ke pehe o kau wai e tu i kotonga. Pa koe ngāwe koe ngāwe koe ni viriami. O ko osi loto au ia koe wholahi atu koe ni koe he miti ape koe hae whahai ka mea he miti au ai. Osi loto au ia ke ngāwe ai pure angaki ai. Kono kume o ngongo tui. Moni apito. He whanau tāla noa re vai pehena e toa mariwana e tonga. Ilo rere iau ke mariwana ngoni ko atu i ote ke motua patango tapaka pe ato pe. Hala motua fio mo ne tapaka he ko tapaka pa alang foki. I foke atu pe tapaka e motua ta ko ke mariwana mea. Kai hau kono talaki mai koe a hono ilo koe a kukehe whainga tapaka koe ni. Pe koe atu tapaka e koe mariwana. O fu'a kau uia koe mariwana. Pea tūtūni rewa he no pere mautofi atu poutoa. A soti a o ta aki kātoa a kau ko whaauha a kau. Kau ke sio ki ai. Hanga rewa he tamae koe ni. O mai foi mea koe ia o pehe. Koe pisinisi ne tamai motu pouwha. Pea ko tu pouwha. Ai ke pehe o na e whai na deal tu pouwha pea mo i he drugs mo ngai mea koe ni
Koe tahai ha fuu mea tuku aki I whakarilifia. Pea ku tau osi ilo pe, ka taki pe e professor. Ai tangata koni une whai e tala noa koe ni, mo e whaamili koe ni. Koe fuu tala noa o ku ilo he Australia kotokotoa pe. Ko historia e ni o e ngahi whaamili lova hosi unau involve e whainga business koe. Ai mea koe drug dealings mo e kaiha. Pea ku kai koe koe Waterhouse pe unau pe he. Pea koe fu mea ni ko osi motua pea ku tauanga mo pea mo e tamakoni kune whai e mea. Pea e tau sio ke koe koha New Zealand Australian. Hala tata. Ka o mai he ka tamai ko ha mea o kunau hangai o toi keli haki ai a history koe ko ngai ho tau historia. Historia ai ho tau fonua. O koe ka mea ko whakapuripuri. Ka ku o si tanu ia pea tāmoloki. Nang e he historia. Ka koe mea tahawiria mi teu talata. Koe. O te ke usi o whai o ngongo Australia ni monu usila o sa ia tonga. Te kai ke usi o hatape. Ko kau whai o ngongo ni ko nau ma upe haki mea ke nau hanga o highlight I baia hakovi a tonga. Nau o salo na tokia. Bake mana tu kai ko tonga pe. Ko me ko na me pe nau whai he kau journalist ia. Ai mea ko ni, ai mea ko na nau whai mea ko ia. Ka tau te fito ki tonga me lahi e whangi palo pare mai. Pe aku highlight mai he tau ki media ko na me tonga. O kai ko ha news ia heni. O kai ke leri he tau TV mo tau retio. Ko ka me lahi ia heni. Ka ko hoko e ko fu me lahi ia I tonga. Ko ha uinga kuna honga kelia kai ai fu historia ko ni ke toi ai mai ai fu loi ko ia ke mamani. Ke tau whanongi ai. Ko fe ui. Ko na tula pe e whai kakai ko ni. Ko talatu koe o ku ikai ke sa ia kau whai o ngongo ia I tonga. Ui. Whakate fito he mea ko ni. O koe loe tu whakamaman lahi. Ui. Ko Piritania pe patonga he ta whaki. Ui. Ko New Zealand mo Australia mo ufonua second rank. Ui. I e tu whakamaman lahi. Pea koe mea koe o wheinga tuki ai e ngai whonua ke na uma uhange ia tatau mo tonga I he Pasifiki. Na tau ngā we e tato e Pasifiki. O toka I tau tolu me Papua New Guinea o lau Solomon e au. Pea tau ilo pe tau tolu ia ai ofa ai kuini mo tu I Britania. I tonga mohono o toka I ngai whonua la lahi o mamani a tonga. Ai ki whonua ko tonga. Ko hinga ko tau ongo mo mea koe tau tuu ki ai. Iyo, ko mea ko toki ai he kau tamaya koe ni e tau ngali kovi. Ko mea koe viriami o ku lahi ta tokanga ke e tau ki kau ngā e whapolitikare. Koe. O kai ke nau ilo nau tolu o kuia tau ongo ho tau whonua ke malu. Ka tau tu o whakawheke ke koe pureanga. Ko mea toka ia tau tolu he ufo. Pea ku nofo rewa ka pau te ke si o teke o ku uia e kau whai o ngongo. E ka ki mea kotoa pe o ku kage u whehu ia I tonga. Nau oho na tolu ki ai. Pea ko tola he nau tolu ia viame. Ko ilo e au. Ko whehi ia ia o kwai koe pehe o kwai ke whakaprofesionare e nau ngā ue. I kai. Ko nau etitiu te nau tolu. O ku kovi pe ki tonga. Pea koe mea au tonu ke ilo ho tau kakai. Koe mea au tonu ke ilo tau kakai pe tau nofu ofa mai o whakapoto e tau o whakngari ware I kolo ho tau whonua I mamani. Koe moni au pitoia e professor. Koe whai mea o kou whakotu atu. Au whanonga mai pule anga me I tonga o kou loto au pito. Pea o nau whakalao. Ke nau to e laiseni ai ngahi nusi pepa koe ni I tonga mo e ngahi letio o ku nau whai ai ngahi whakamatala loi ke he kakai. Ke tu whaki ke he kakai. Koe laki mea e tonu ke whai he pule anga ha ngā aue ki ai I he vavetaha. Te mo ki nau tolu pe o ku nau toe kau I hono whakapalani whakapuri ke tuku hifo ho tau ai whare o haa mo he o fōa tau tui pia mo tau pure anga. O ku tonu lewa ke whaihanga o ki ai he ku nau mo ua ki nau tolu I he tarisone. Whakasio ki ai e tau set attention I ale ki he lao ko ia he ku tonu ia ke whakahoko hanga au ki he kakai ko ni I he vavetaha.
Tuka te taimi ka koe. Iyo he ku hange fo ku fatala noa William. Ka pau he ke aha nifo ia tau ka ngā whakalao. Whaofa. Bai. Iko ume hange koe mea koe ni kou tukua ki koe ni koe. Ka pau na na wawe he newspaper mo mea. O stone ngā oe pure angai ki ai ke eke o nau ngongo. Koe. Eke o ngongo ia pure anga tonga. E ngā oe he koe mea koe ni whamatala koe ni la donga whai tuk ia atu pou whai tonga. O ko mau lahi apito professor ai ngongo ho tau pure anga. He koe kano i mata ia ho tau pure anga ia tuhu i he kakai ko ni koe ke mai noi ka ting nau tō. O koe kai ke loko Asia head William he ilo he tako toa e ko loi. Koe. Ka ku kutupu kono to o ko pasi holo he i tō ngā mo. Mea hange o ku hage ngari lahi. Ka koe ko hame alahi a hene. Te gai ke ka wilo pe tau tō he koe ke whanonga ha whainga mea pe ena. O koe ai ke ha ta hai koe ta koe o mai poho no pui tu a tangata koe ni a koe ke ha ta hai toi tui ki ai. O ka pau o si taka tu ai mo no family ko ne mea nane o whai ko alo whai holo ha whainga mea ke sauni hono ke koe whainga sauni ki hono family he koe family peu tu maari e una o ngā ua lahi panga tu maari ka koe kusio ke kakai koe ni e priami koe whamato ata opita na ngā ua e ko konsela whakalangi ki tonga ia pa koe whai mea whak palofesa koe ke ilo he toko lahi ia koe family water house o ku futoka i au pito i Australiani i he anga sia kare koe o Australiani koe family lelei neongo ai ngahi tala noa koni o koe kau mea mamae o e tamatui o sila tau ku hau ki heni te o ilo koto e tala noa koe na mo ngai mea koe na whakalau mai koe na koe kau mea mamae na na ko pe i he kolisi high school ai Wesleyana ni Wellington pe na hau hu ke university ki sene o kai ka ha mea ia koe tio koe te sanga ke ngahi mau lahi koe o ku hoko koe ka koe ne whamatala ke o ngongo tau pure anga ka koe kutokanga ke ne whamatala koe o ku hanga he tamawhai o ngongo ia o mai e ngahi mea o hoko i tonga kai ke hane whelave i ana mo mea koe ni ka koe o mai pea ke hange o ki whakaari mai ke hange o ngari koe o ku ho tau hatu i he iyo ka ku osi tui e ko tui au ia ke contact mai ko e pure anga ko no fafuonga whakalao hani whai ngā au e ke sai professor ko tā mai marani ke whakaosinga e ta polo kalama o ko whetukat pia ki foi whehui kia te koe he ke ngai mea koe ta tala noa ki ai he ko ilo ilahi o ku koe kawen ha mau lahi ko hoko ki ho tau whanua i he aini ko tuku mai koe ni e ngai tala noa koe ni. Pea koe whehui atu ka te koe. Koe kakai koe ni o kunau whakapuri i hono palani i ngahi mea koe ni. Ka pau o kunau palani koe ha e nau tau mua. E nau tau mua o kunau whaia e ngahi mea koe ni. O koe e nau ngahi motive o kuingai e nau mea koe ni. Pea ku toki whai pēni ke whatoa ngai. O toki whai pēni koe alpēni ke ofi au pito ki he whiri ko hu mai e ngahi mea koe ni. Pea koe ke utui koe ngata hono ngata e ni o e ngahi mea koe ni. E lahi au pito e ngahi mea. Ka koe whehui e professor o ko whehui atu ka te koe. O kuke tui o kuiai hapalani ke nau whai hali ukawa ki ho tau whanua, ki ho tau tui. Whahinga whakau pehe. Koe ku whakau pikai ke tau ma teu ki ai, a ho tau whanua, pia mo e tau kau so tia, koe haha whahinga tuunga ki ai, o totona pito ke tau ma teu ki ai. Koe haha whakau. Nā tā noa ki ai e te sto i palapare ma koe ngā au e whakatemo kalati ho tau whanua. Koe. He nā tala noa i aki ia, ai fo i whakau kehe ia. Koe. Tala noa ia ki te mokalati ai fo i whakau kehe. Ko fo i whakau kori ukawa. Koe. Ka tala noa ia ki te mokalati o Mārie. Koe.
Pea taimi kona ma ua mawhai, ua siai whakaukau ia, he I kaito e homo e paremia. Mo pure anga. Ka mata rewa ke asi mai ki tu ngahi mea ia au tau sio atu ki ai, koe pui tu ai au fo I ngā aue koe ni. I fo I taimi kona ma ua mawhai William, kou whehui. Na ia fo I ngā aue whakatemo kalate tahana whakahoko ai. Hala. Ka koe toi whehui watu ai. Ko wherewa te mokalati na talano ai. Hala. Ko hono uhi ngā koe riu kawa o tuku mai mei mui. Pea koe tupunga ia hange mo vete he nai kai iloha tahaya ki ai. O toki tānaki mai e ngā hiola o mea nai hoko. Pea toki tuhu rewa ke poi ni koe. Koe palapane mako he aho ni. O kutoe o mai peka kai kodi o teke mai fo I mea tatau ka kunau ko visone. Koe visone ke ririu e pureanga whatu I kotonga. Koe mea ia. Tau ai mo oni pe. Tau rea mo oni. Ka tuka loi aki e kakai. Koe ne visone ana pe talanoa te mokalati. Talanoa te o tatau pe mo foi talanoa te mokalati koe na whai mua. Ka koe mei mui ai, koe mea koku nofo mai, koe visone ke to o tu I o tonga. Ke tau ririu o te tau tau pureanga whakatu. Pea o kou tu iau e alua toa o ke hataimi. O ilo he kakai e mea koe ni. Pea ka pau te nau folahi mai e fo I visone totonu ke kakai. Pe te nau tui ke ai pe I kai. Koe ne maa ia. Kai ua puke mei mui, aki tua pe ia mei mui mo ia, kai hao malanga mai ake mea kehe. Koe mea whoke ko uhinga koe ki ai palofesa, he koe definition ia o e talisone ia, koe taha ia o e ngahi definition o e talisone. Hono lava ki, ai nau palani whakapuri, a hawha ainga kakai, ke nau lava ki, hono nau whonua. Ai koe tui, pe koe pure anga, pe koe hape, koe whainga mea ia, koe o ko uhinga koe ki ai. Pea koe mea ria me kokore koe ke kakai ke nau whakaukau ki ai. Koe whiri koe ni tau hanga o establish e foi mo oni koe. E pure anga whatu I patonga ai. Pa tau tok ngā ua ere vai e te mokalati. He koe talanoa te mokalapau te mousio ke he talanoa te mokalati he taipini. Ka pau si ore rei e patoa, kuluponi koe patoa. Ko toko taha peu ke talanoa te mokalati a nau tolu. Ko I kantari ai. Ko tamakoia. He kuha e tamakoa tala mai, o wata e whai ha mea ia koe identity politics. Ke pehe, koe politiki na e akirisi na e hai, na e aike e hai. Tau nofo pe tau tolu I he fo I whakau koe te mokalati pa tau ngā we. Ai ngahi mea koe ia. Ka kui kai ka kei, koe ne rea mai pe ana e ku alate kau mea ia koe mui he visone. Ka kai ke nau whatonga ai nau tolu, o kai toi mui ai kantari ai ha visone. O kuloto ia ke whakafo ou ha mea kehe. Ka koe, ka pau te tau tānoa he te mokalati he awhako ia ke whakarerei I mau pe I tau ngāwe. Ake ngahi tū. E whakawhofa pe ia. E tau tānoa. Ka e ua ake aki tū o mai mea kehe, ka talanoa ke mea kehe. Koe palapare mai. E ka pau e talanoa I mai mo oni ia e fo I visone, ke tuku mai ke kakai, he kai tō loto kakai ia mahalo ko ki toko si pe loto ia ke ngā ofa politikare tamakoia. Ka koe mea kou whahe tai minina hange ko ku mea koe nau tō kia he artikolo. Tō e olo poto ange kakai ko dia nau mea whahe tai minina. Ta aki mai ki mea ko tō ko piko mea he asiaka veve ha feituka koe puke mai. O whakaatalahi mai ke kakai tō ngā ke tau sio ki ai. Kai ke wilo au koe hae mea e kau ngā ui whakalao o whakahoko ki ai, pe koe potu ngā ue lao o ngā usio ki ai, o kuna whai ngai mea koe ni he miti a ka whasosi a re, ka kosia e tau lao ki ai. Koe hārewa ai uhinga o ku pehe ai, o ku tuku ai mea koe ni ke he whanonoa ia holo tau whonua,
kai hiri ko ia o tai ko mo oni koe malo apito profesa ta o ki he whakaosi e ta polo kalama. Pea o kou whakamalo atu ki ati motolo mo mea mai ki he polo kalama koni, koe wakai whakapolitikare whoki. Pea koe ne toi kamata ni koe profesa koe tangata mo ua hono taimi. Ka ku fe mau apito pito ke fai atu ai ngai tala noa ko ni he ko ofi tau fili ki toi be mahina tolu pe o ma fa fe atu mo tolu he taimi tatau pe o a tatau pe he wike ko toa pe ai kamata e a honi ki ya ke a ko e fai e tau fili e tau fe mau ke fai tala noa ke mahino au pito ai tunga o fai e tunga e tau ngahi mea whakapolitikare, o hinga ke tau mau hakakai whakaofo ofa, mo hakakai lerei, taki lerei, ke nau honga taki ho tau whonua. He koe mea ia tau whia mau ke hoko e, pia koe mea ma talatala noa toi koe ni, ke o hinga ke tau whitukoni aki, hi ono lawa ke tau whakahoko ai tau mua ko ia, ke tau mau hakakai lerei, ke nau alu ki whare area o taki ho tau whonua. Ke hoko a tonga, koe whonua tūmaarie i hono kakai, pia mo whonua malu, pia hao mehe malu mehe drugs, pia mo i whai hia, mo i ngahi mea kotokotoa pe. Koe hangai o i whakaamu i. Pia o whamalo atu, ke tu mulahi apito ko whakatonga hifo ai lahi ai pou mai ki he kaweinga koni o ko tau tala noa ai. Pea ko whakawhei atu mo tolo ke mo toi mea mai i he wiki ka hau ke tau toi hoko atu e tau tala noa wakai whakapolitikare pea mo profesa ino ke waka. E mia mi kau ki whaosi atu ake. He taimi koni e tuku atu ka koe profesa ka bakua hamea ko e toi whetana ke mai ai, malo? Koe whamanatu atu koe tau ngā ue whakapolitikare i loto ho tau whonua. Koe mea kehe ia. Koe tuu whakapolitikare ho tau whonua ki tua mamani. Koe mea kehe ia. Ka tau whenga e whakamaunuta hifo i tau ngā ue. Pea tau whaite i tonga whawhekiki ai. Ka aua te tau o mai tau tolo whakangari vare i ho tau whonua. I tua pure anga. He koe fo i mau koe rekoti mau ia whaingata au pita ki tau toi whakairi. Koe talu hono whakairi maho tau unga tau tolu whakapolitikare whakamamalahi mea tupo uluaki mo tau koni skutone. Me tau ofa mau ilo whai kehe o ko mea ko ia. Ko ki fie mau au ki ho ngā aue whakapolitikare pe ko ho vahe me wharearea mo e hākua. Ko koe pe ia. Ka tau toi tokanga nge ke tau ngā whakapolitikare. O kai koe uhinga ho alu au whinga ki wharearea ke whakangari vare ia tonga i he tapa ko toa mamani ke mau ko hu ki wharearea. Tau whinga ia nge ke whakangata e tau ngā ue mo tau ai tonga. He kono uhinga, ko ngari vare ko ia he kai ke lava ho ki wharearea au i o whakarerei ai whonua, ai imi se whonua. Ko me ko tau au ko tau kakai he kuhange ni ko na wal na to ta na ma de feinga ati fare are i tonga kakai ke na feinga ia tonga kana wanga puka tau fonua ai de molu malu no ngeia ono ngongo ki mama lahi ko me akeheia ka tau foki pe o feinga i tau ki faka politikare i loto pe o loto fonua o nga wiki ka ko le e ko whakatonga ia ko tau kakai pe whakatokanga pe tau whanki kau ngā whakapolitikare riam mahu inga au pito ke tau ilo kehe o mea ko ia. Pea moe ofa pe hiki e tau ngā whakalao ka tuunga tene hanga hapai e mea ko e pure whakatemokalati o tau whanua. Ka ko ofa tu riam. Malo apito profesa whakamoleki ho taimi ka ke mea mai ki heni ke ta tala noa ai he
ngai mea mau inga koni whakapolitika re. Mau inga upito e ko tau whanua. Pea ko whalahi atu ka tiki mo tolu ko tō pea, tonga ko tō pea ko mō mea mai. Pea au tau whakaamu ko tō pea, ko tau ofa ko tau whanua. Kei hoko a tonga, koi foi siweri ai Pasifiki. Koi whakaamu eni ai kuini unga whanua, kuini Salote. Tahine kuini. Koi hoko a tonga, koi siweri ai Pasifiki. Nai pehe ia ki mua, pea nai os pehe ki mua. Pa te tau toi lava peke tau toi fok penki ai. Whalahi atu ka tiki mo tolu, pea mō mea malo apito. Malo apito priame. Malo. Okay. Okay. Hey. Sí. Malo. Malo, está por
Pegu sio hifo ki he komeni e ka kai e nau pō mai ki